Ka KSU kam chumleo jingbit ni kibor penya distrik ban penlong ya gejing rakhe ya gesngi kersiuri hakli riat ak distrik East Jantia Hills. Hendrai ka KSU kalawa ak gejing tho bat penher kilama jong ka hamada nil akai basketball mawai nong pedeng ha gesngi sedang jong amat chaprang khasi league basketball tournament kum shibata jong gejing rakhe ya gesngi kersiuri. General Secretary ka KSU Donald Vithaba uloong balada ka KSU ka don negamon kala ban penlong ya kene kesni kersiuri haman lagi shnong kitau balada ki kwa ban penlong ha East Jantia Hills rukila nrai namar bakala don kejing ekran kila buram bat priang nrai lah kesnam banuan kam dei bandon kanu kanu kejing khang uloong bah kesau truk uyayong ha kesnam shaja praspa at pendai lasdang banekun persya ki pareng anong klau ha kaba arut ki he sipai bet ki ki sipai ka ribilat kila kelon yap Nri Brio, kiberan hak sarkar ne hak kam san pertai kim dan ke jingkit kle ne ke jing snow na ke bentakari ba gejat benrio. Ba kumno ke history kala ban penwandor ya kala wei bat gejat benrio. Nri ki perkat bet tangila di shimet. Bat ke ne ke sneaker siuri kam dan jing mod AA show yaki. Ka kasi National Awakening Day kam dei tang kata ka sngi ke ba ni rakhie ba kan penkedet ya ya kri gejat benrio jungi borokowei. Nrei kedai ru kata ke history paket yang cek nriu hakaba yang ba ni kesni ni tip ni wat jing tip ke ke baca ha ke history ha ke menor ha be de cek nriu mangila penong ba ke jingwan thombor ki banabar ningkong ka pau khmat aba ki bor sarkar ba klan tampo pratai ka bagi orang ta ribilat ka ba ki ong hak tin pareng kasan de baset sinda United Kingdom kawan ban erthma ya ke priu notram ban kamtam apa hima ka saupra kila ile persya dam ka hima selong bat ke hima maharam kunta terder kile sei di tiar ile ke jungki dengan kun persya bat ke sedang ni ke sedang apa nong klau ha ke ni si sauter ke yong khat perspa kunda ya baladon ta ke jingi kun persya ba argot ki spai na po ki karibilat kila kelonjap lor ki spai yo le si ba ki brio badon ha sarkar ki badon politics bat terder kimdon kim sudan syu kata ke jikit kli kata ke jing snow nak munta kari ke jek benrio ba kumno ke history kala ban wonder ya kalau we ke jek benrio ndrei kila perkhat baik tangai lebih simen ke memut ba kani ke sngi kam don relevance syu pergi aga jing shan nak liang ke isu ngila ben ba ngin pelong no ya ke sngi ke siuri ha hang thi apa clearet apa East Jantia Hills district aga baningkong nak liang ki nong jalam jeng ki isu East Jantia Hills district minute Lali punya kendu UDC wong ka syong ho CEO. Lali punya kendu ru yu CEO. Juga election committee berulong ba kam nilai lada ngatengah wundon problem naka election committee lada district administration kam don problem district administration kala ai ya ka permission kala ai ka verbal assurance pan ai ka permission. Ndrei hagini dia sngi kala khang kala cancel no ya ka permission dak ba ai da ba ka don gane ka model code of conduct itu nomor bagi ai kata kadau kam nilai yang ni ndrei nakaliang gejungi ngiwat wi gilat kilenti beda kuno ban pesngau nang bagi social media sikit ba ya kajun kam jong gani ka sneaker siuri but kani kam de bakal beja ini ndrei hagi sistem ki banwan ngin beteng di program ki beper ki bakam he ha kani sni kerpang but kata kapor ngin bet ba what I daw but kan kata election ki ini marashin sem kam dan election ingin nyak kemat baik kinu ki program